You are watching Eswatini TV, Sibuko Semaswati. Asinibingelele siphindze sinivusele maswati lamahle etindzabeni tetfute ensimbi yekucala emini nitifundzela nguzodwa Dlamini ngena nomaxabiso wakaNkambule. Kanti-ke maswati lamahle kulesikhathi samanje sitawutfola nango umbiko lobuya etiko letemphilo mayelana nemkhuhlane i-COVID-19. Babe ngu-621 bantfu labahlole lo mkhuhlane elangeni layitolo kwatsi batsatfu kwatfolakala kutsi sebanawo lo mkhuhlane losekwenta kutsi bantfu lasebake baba nalo mkhuhlane lapha eveni kusukela wacala bangu-46,396. Bantfu labanalo mkhuhlane kungumanje lapha eveni bangu-29. Kanti bantfu lasebeluleme bangu-33 losekwenta kutsi bantfu lasebeluleme kusukela lo mkhuhlane wacala lapha eveni sebangu-45,125. Bantfu lasebangeniswe etibhedlela bangu-12. Kubebede umuntfu loshiyako emhlabeni elangeni layitolo ngawo umkhuhlane i-COVID-19 kanti bantfu lasebashile emhlabeni kusukela lo mkhuhlane wacala lapha eveni sebabonke bangu-1,242. Bantfu lasebagomile bagomela lo mkhuhlane ngalokuphelele lapha eveni bangu-234,624. Tindzaba. Indvuna yetemtsetfo nemtsetfo sisekelo Pholile Shakhantu itsi emave kumele asebenzisane ekulweni nekugangwa kusebenziswa timali letinye letingekho emtsetfweni lokubucala lobukhungetse emave incumbi. Indvuna beyikhuluma emhlanganweni lobukwekucinisa budlelwane bemave kutfoleni imphahla letfolakele ngetindlela letingasiko kufaka ekhatsi timali temgunyati i-strengthening of asset and interagency collaboration. Lo mhlangano ubanjelwe ehhotela le-Hilton Garden eMbabane. Emave ngokwehlukana abhekene nemshikashika wekugebengwa kwetimali ngetindlela etahlukahlukene lesokufaka netindlela tabongcondo mshina-ke manje. Emaveke latsindzekako njengoba lizinga lekuganga ngetimali lisetulu ahlangene kuphuma nelikhambo emhlanganweni lowatiwa nge-Asset Recovery Interagency Collaboration lokukusebenzisana kwawo-ke emave kulolu dzaba. Lamanye-ke angenelelo mhlangano ngetebuchwephesha lapho labahlukahlukene bathule tinkhulumo tabo. Indvuna yetemtsetfo nemtsetfo sisekelo Pholile Shakhantu ithi kudzinga kubanjiswane kusalwe nalobucala lobufaka ekhatsi kushushumbiswa kwetimali njengoba lamacala atsinza ekhatsi lamanye-ke emave. Njengoba sathi nje ukuthi kuba khona budlelwane kilo live laKangwane nalamanye emave laka bomakhelwane kanye nemave la ngesheya lapho khona uyokhanza ukuthi sidzinga kuba nebudlelwane kube khona information lokhanza kumbe kwenteke bucala even kumbe e-Europe imali yabe seseyita-ke even laKangwane lapho kuke kudzinge ukuthi lama agencies asebenzisane kuze ukuthi lelo cala likhone ukuthi lishushiseke. Ngasenye isikhathi ukhanza ukuthi kumbe enkantolo eSouth Africa kukhona indzaba leshushisiwe kepha le mali lethetfwe yale linye live lokusho ukuthi le mali-ke kumele ukuthi ibuyele kulelo live nje. Namuhla-ke laba khona labatosisita abanye babuya ngaphandle labanye basijoyine ngabo mabonakude lapho khona-ke batawusita lama agencies lakhona even laKangwane ukuthi nabo basasebenta bakhone ukuthi bakhone kuwenta lo msebenti ngendlela le-acceptable. Indvuna yesilaseswatini-ke kusangasiko-ke lokusetulu lokuganga loku kodwa kakusho ukuthi kumele live lihlale likubukele khashane loku lingendi lutho njengoba noma ngangunini lingatikhanza sevele kugangwa ngaleti tindlela. Indvuna yithi netimali letingasitoko letfaka ema-cryptocurrencies tiyasebenziswa kodwa-ke basebenzisana njani-ke kulamacala ukuthi ashushumbiseka kanjani bamave kusaphenywa-ke nekuthola tinto titfolakele ngetindlela letingasito. Lo mhlangano usekelwe yinhlangano yakamhlaba uhlangene. Etindzabeni ngengiyani Msibi ngise-Hilton Garden. Indvuna yelitiko letinkhundla David Nkamphalala ivakashele inkhundla yaseDvokodveni kuyofundzisa ngesikhwama sekutfutfukisa tinkhundla i-RDF. Lolu vakasho lolungumkhankaso wayo indvuna wekufundzisa eMaswati kutsi siyini lesikhwama.
I-RDF sitokhulumisa lokho ngomalitha lamuhla. Le-RDF la eJokotweni kusuka nga-2015 kuze kube ngilamuhla ifake 6.6 million. 6,600,000 labogesi letikhwama konke lokho lu-RDF. Siyathi ukuthi tinkundla beting-55. Tenyuka tabang-59 leminye imisebenzi iyaqhamuka emkhiweni beyisehlane. Lenye Gilgali nawukuhlanganisa konke lokho la nkundleni yaseJokotweni kuyakubita 13,600,000 emalangeni i-RDF. Indvuna yetinkhundla David Ngamphalala ithi litiko lisebenzisana neluphiko lwaka micro projects kude batfutfukise etinkhundleni babe nato timotolo tekwenta umsebenzi wabo. Indvuna beyikhuluma ngesikhatsi kuhlala indlu yabayisikhulu ngalesine. Nayihlala indlaba yesikhulu ngalesine imfuna yetinkhundla David Ngamphalala iphendvulo lombuto welunga lephalamende lenkundla sesigangeni Mduduzi Mathebula kutsi litiko lentani kulungisa inkinga yekubate kwetimotolo tebafufukisi etinkhundleni. Indvuna seyiphendvula yona indlu utsi lelitiko selicale kusebenzisana neliphiko lwaka micro projects kutsenga timotolo letine letawukuya etifundzeni telive kubo batfutfukisi. Sase sihlala phansi nelitiko lwaka micro project lekungilona sithatha RDF simixa kubo ukuthi bamsebenze as micro project. Savumelana nabo kwanyalo ukuthi batasibambisa kubathuthukisi kuthi makuyosetshenzwa lo msebenzi webathuthukisi babasite ngetransport. Saphinde futhi naye micro project sabuka njengoba sathi bahlonishwa ukuthi kuba na 5% lophuma kule mali ya RDF ngale uyeka micro project. Sase siyavuma ukuthi abasithengele letimoti tibe ngu4 ibe yinye nge-region kwanyalo kulo 5% lathatha ku-RDF. Emalunga abe nemankonyana kulombiko wayo indvuna. Ingabe likhanzela itiko ukuthi kungcono lokuthi sisebenzise micro project yini ngoba na micro project inemsebenzi yakhe nokuthi lelitiko libe netimoto ngoba inkinga vele inzala kulabathuthukisi vele micro project akhona. Thina ngabe-ke banale arrangement abayindako yemoto yinye per region. Ngabe le moto yinye tawukhona vele kukhona tisita nje tinkhundla njengoba sithatha ukuthi i-region yinye tinkhundla letinenge ukuthi le moto yinye tawukhona wenda lo mshini ugaye ngendlela lekufanele ugaye ngawo Mr Speaker. Angamele tinkhundla letidlulako kuyinye ngabe litiko likhanza ukuthi kusebenta kahle indloko nalikhanza ukuthi akusebenzi kahle linaliphi licebo lokukulungisa. Indvuna ibese yayiphemvula imibuto yawo emalunga. Sibonele simo ukuthi uhulumende lokanetinkinga asisebenzise micro project. Lo micro project le mali lelapha ku micro project RDF ngwato letinkundla dithatha le mali tinike micro project. Lokufanele mase kunetinkinga sibuyele kuyo le mali lelapha lo RDF lo 5% asibambise micro project kuze sitawusolva le problem lesinayo ngale transport. Indvuna ithembisile ukuthi kufika kwaletimotolo kutawenta lomkhulu umehluko etinhlelweni tekutfutfukisa tinkhundla. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe Khoza nginamuzi Mkhonta ePhalamende. Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana Mancoba Khumalo ithi tinhlangano tekonga nekwebolekisa timcoka kakhulu ekucinisekiseni ukuthi live liyawafeza emagoli akamhlaba entfutfuko lekhonsako kuphele nekweswela eveni. Indvuna beyikhuluma emhlanganweni wetinhlangano tekonga nekwebolekisa lobanjelwe ehhotela lesibane eZulwini. Cooperatives in Eswatini were established in the year 1964. When the first cooperative proclamation was introduced, and this was during the colonial regime. The main objective was to encourage cooperatives so that we can promote rural development for indigenous farmers in Eswatini. The role of cooperatives, therefore, is critical in attaining the Sustainable Development Goals, otherwise known as SDGs, that were adopted on the 25th of September 2015. The United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development aims to end all forms of poverty across the globe. Cooperatives, therefore, have the potential to make sustainable and substantial contribution
to achieving the SDGs, thus alleviating poverty. Since cooperatives are actually business entities, they also contribute to job creation as well as wealth creation. They enhance human dignity and provide better opportunities for their members. Through cooperatives, the success of future generations is assured. Educated decision-making is essential to a cooperative success, and cooperatives also teach new skills from adult literacy to business acumen. Mapalane lomkhulu etiko letekulima Bongani Masuku uthi titolo letitsengisa tinfo tekulima atinikete balimi loko litiko lelavumelana ngako nebalimi kulolu hlelo lwahulumende lapho abambisa khona balimi ngetimfanelo tekulima. Lokhu kulandzela ukuthi kube khona titolo letesetinika balimi lokungekho kuloluhlwa lekwavunyelwana ngalo. Ngitakhuluma kakhulu ehlangathini lwembila ukuthi lokubhekekile ukuthi umlimi akathole emasaka lang6 a-NPK 37 hayi lomunye siyeva ke kukhona tindzawo lapha bese balimi sibanikwa bo22 kanti ngu232 37 6 wemasaka bese kuba ngemasaka amakhabeni lang4 bese ke ekutikwa lokho kubese kuba nenhlanyelo tinhlanyelo ke tiyehlukana ngaba inhlobo loluthite kuya ngokuthi ulima kuphi kodwa ke lokukhona ukuthi kunetinhlanyelo leti dure kakhulu letingakhoni ku-accommodateka kule mali lesisebenzisayo njengoba nje nonyazi vele kwabonakala ukuthi imali available per farmer ngu7,500. So uma uthola ukuthi mhlambe lenhlanyelo senta ukuthi bese le mali yakho seyendlula lo 7,500 leyo nhlanyelo ke leyo vele singete sayi accommodate kodwa ke umlimi uma ngabe yena vela nesifiso lesikhulu sekuthi udzinga leya nhlanyelo leya ledurile sangabe sesoyangeta lokho lokuncane lokwenta ukuthi bese le package yendlula kulo 7,500 atitholele lenhlanyelo ahambe bese ke umlimi ukhetha umuthi wokufutha lukhula noma umuthi wekujova ngeke akuthole kokubili uthola kunye uyakhetha kodwa ke lomunye umlimi angathi cha ngamane ngingawuthathi mhlambe lo muthi wekujova ngithathe ngithathe nayo inhlanyelo yami ledurile uma konke lokho ku-accommodate kulo 7,500 siyakukhuthata lokho kodwa lesingakukhuthati lesingacompromise ngakho nguloku kwamanyolo kufanele kube ngu6 wemasaka 232 37 hayi i22 phindze kube ngu4 wemasaka eLAN sikusho lokho ngoba phela inhloso ukuthi lo mlimi akathole isivuno lesisetulu kungakho ke lokho bomanyolo bamcolo ukuthi sibafake vele njengoba kufanele lengagcina ngako nje kucela ukuthi sibambisane nabo balimi sibambisane nawo labo labaniketa abalimi letinhlanyelo nabo manyolo ukuthi kusetshwe nje uma ema-agro dealers ma issues ngetindzaba te-price akafanele bakhulumisane nebalimi banegotiate nebalimi kufanele babuyele kulo aba-engage lokungu-NMC kufanele bayokhulumisana ne-NMC bamangabe bese bafaka umlimi la kule nkulumo so ngicizelela lokho nje ukuthi umlimi akekho kule inkulumo iphakathi kwalolo supply inputs na-NMC. Umcondzisi weluhlangothi lolubuke tindzaba temandi kuleli Trevor Shongwe ucela sive sakalavumisa nemacenselo ukuthi sehlise umoya njengoba uhulumende uyayilungisa indzaba yekweswelakala kwemandi kulendzawo. Shongwe uthi uhulumende sowubuke ukuthi emandi awalandze even leNingizimu Afrika kubamba lesimo. Sibika nje silitiko lokuthi mhlawumbe kusukela itolo entsambama emandi acalile angena kule yandzawo yakalavumisa achamuka khona le South Africa labe sisolo silungisa khona indzaba ye-cable angena nje ke mandi sicela kubika lokuthi lokhu kusimo nje lesithi siyaphuthuma so lamandla angenako nyalo abanjwa ngegenerator and siyacela nje siveni kokuthi lokungena kwalamandi sizame lokukumanage manje lesitawuvele siwaqale kwaveta isiveni kutaba ngemandi ekunatha
lawa ekunatha ukuthi sivele sisuka kalavumisa siyofika emathanjeni sinathiswe lamanti sisazama-ke kwakha storage la kuleli damu ukuthi lamanti aphakame bese-ke labanye labafana labanganise labatawungena sithi nje kasibonge ukubambisana lesibe nako nesive sakhona lapha basibambise kakhulu sisasebenza nekubanjiswa nje lokube khona nalitiko mhlawumbe office lendvuna yethu leyigcine seyithinsa indvuna yase-South Africa lapha khona ukhanze ukuthi sisombululo sibe sesiyatholakala kokuthi kwanyala sisebenzise le generator but going forward iyafakwa le nsambo lefuna ukuthi ihlale ifaka lamanti labonakala atholakala kuleya ndzawo emanti-ke sive sitawuwathola lawa ekunatha etimpompini sikhaze ukuthi kulokungena kwalamanti ngaleli zinga leli siyawathola mhlawumbe ngemsombuluko ekuseni athi abe sekakhonile ukuthi abuild up eladanyini abe ngemanti labonakala asheshe ahlandeka nawuvula-ke imbomba khona ukuthi atholakale sekagcwele emathangeni ethu bese sive siyanathiseka so nje nyalo sitawuqhubeka so alethe ngale ndlela besiwaletha ngayo kepha ngemsombuluko naliqhubeka lifakwa leli damu lamanti ngale generator sive sitabe sesinawo emanti. Kulesikhathi lesi Maswatla Mahle sitawubona tindzaba letibuya ngaphandle kwakulamanye emave. Mengameli welive leMelika Joe Biden sewubambe tinkhulumo nemholi welibandla lemakatolika emhlabeni Pope Francis enhlokodolobha yelive le-Italy eRome ngaphambi kwemhlangano kamhlabuhlangene lobuke tindzaba tegucugucuka kwesimo selitulu. Mengameli welive leMelika udibene nemholi welibandla lemakatolika emhlabeni Pope Francis edolobheni le-Vatican lekuyinhlokodolobha yemakatolika emhlabeni. Joe Biden wagcina kuvakashela Pope Francis ngeminyaka wa-2016. Kanti-ke lo mhlangano wabo kubheke ukuthi bateke tindzaba letifake ekhatsi tekuthula emhlabeni. Tindzaba letiphatselene nekuguquguquka kwesimo selitulu njengoba abaholi babheke ukuthi babambe umhlangano wesimo selitulu i-Climate Change Summit lekubheke ukuthi ibanjelwe eGlasgow eveni lase-Scotland. Mengameli Biden mengameli welishumi 14 welive leMelika kutsi-ke ahlangane nemholi welibandla lemakatolika. Ingani mengameli wokuqala kudibana nemholi welibandla lemakatolika kwaba nguPresident Wilson ngeminyaka wa-1919. Kulendzela ukuthi kuveleke tisebenti take tasebentela inkampani yaka-Facebook letigceka le nkampani ngekuthi ihambisa embili ukuthi kube neludlame emhlabeni kanye nekwakha inzunzo icekele phansi imitamo yekuletha kuthula. Inkampani yaka-Facebook kuthiwa-ke setalishintsha libito layo. Umsunguli wa-Facebook Zuckerberg uthi Facebook sotawatiwa ngekuthi nguMeta. Kanti-ke kubheke ukuthi avele ngaphambi kwe-US Congress lapho ayawuphendvula khona ngetinsolo lesitivetwe tisebenti take tasebentela yena Facebook. Umbiko ohlanganiswe ngiLinkedIn Gule Thombe etfolakele ka-France 24 na-DW. Maswatla Mahle asithathe likhefu sitawubuya nato tindzaba tetfu temidlalo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. With the change in technology, out-of-home digital media is designed to grab the attention of people who are always on the go. You can now watch your favorite show, Usile Breakfast Show and Tindzaba at 7 on your favorite YouTube channel. It's simple. You can stream these shows by following these quick, easy steps. Number 1, open YouTube. Number 2, search for Eswatini TV and click on Eswatini TV. Number 3, after you had entered on Eswatini TV, look for Tindzaba or KPS. And while you're at it, don't forget to like, subscribe, and ring the bell button to get notifications of our video uploads and streams. And lastly, enjoy the stream. Stay home and watch Eswatini TV. Stay safe. Eye on Sadek, telling the African story from an African perspective. This is the only news program bringing you news, views, and interviews straight from the countries where it happened.
Join me in Ndishishi Hamfungu as I take you on a journey across Southern Africa. That's on Eye on SADC, news of SADC from SADC. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who pays for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay. Pay your TV license at NetBank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Kutemidlalo. Lisekela lamabhalane lomkhulu wenhlangano yabalandzeli bemidlalo webhola lapha eVeni Knowledge Ngwenya uthi bayinhlangano bayabonga kakhulu kuhulumende ukuthi abanike imvumo yokuthi bakhone kungena etinkhundleni babukele emacembu abo. Ngwenya ukhutsata labo labangakawujoveli umkhuhlane we-COVID-19 ukuthi bajove kude batoba sethubeni lekubukela imidlalo ye-league lecalako kulempelasonto. Lokhu kulandzela ukuthi uhulumende acekise imigomo yekulwa nalomkhuhlane. Umhlonishwa Ndvunankulu Cleopas Dlamini luvetile ukuthi balandzeli abangu-2000 labajovela umkhuhlane we-COVID-19 batawuvunyelwa ukuthi bangene ekhatsi enkundleni yasemavuso kanye nasenkundleni yakasomhlolo ukuthi babukele emacembu abo. Ndvunankulu uphindze waveta ukuthi labangu-500 batawuvunyelwa ukuthi bangene kuletinye tinkundla letatiwa ukuthi ngema-open grounds. Lezi nyathelo sahulumende sijabulise kakhulu inhlangano lengamele balandzeli lapha eVeni, i-National Supporters Committee. Knowledge Ngwenya lolisekela lamabhalane walenhlangano uthi lesinyathelo sitawusita kakhulu emacembu ukuthi abuyelise kahle umnotho wawo. Sibonga kuye Mhlonishwa Ndvunankulu, sibonga nakuye indvuna yetempilo. Leba sivile sicelo saPremier League of Eswatini ukuthi balandzeli sebajovile bebhola baye etinkhundleni temidlalo. Sicela kubonga nje kakhulu lelithuba lesiphiwa lona silimukela ngetandla totimbili. Siyacela ke si-executive balandzeli abasakajova ukuthi abaphume ngetinkani baye kutotonke tindzawo lasatiphiphile Ministry of Health ukuthi kujovelwa khona. Naye Premier League of Eswatini kulo mkhankaso lawendako wekujova sicela baphume ngani baye bawujova. Batokhona phela sinabo bathole lelithuba lekuthi bahambe bayobukela emacembu abo labawathandzako. Siyabonga nje kakhulu ngoba impilo seyitaba khona. Ningakhohlwa abalandzeli ukuthi there is no football without us. And without us, football is not there. Emacembu ayasidzinga, nathi siyawadzinga kade sawagcina. Kanzi labalandzeli batawucala kuthola lithuba kulempelasonto nakucala yona isizini lensha yemidlalo ye-MTN Premier League. Cela ukuthi bambu bete batojova bathathe lesikhathi bahlole la kujova khona sitokhona ngena etitadium. Ngicela ngengani ukhala injection kude la uhluphana khona sitokhona ukubukela ibhola sesafa kubange ama remote nebafutwana. Onyalo akusadzingi ukuthi sikhiphe imali noma senteni ligalelo nje ngekujova siyabuyela mbalandzele stadium. Lobikela umsakade Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiki uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Liqembu le-FC Barcelona lithi masinyane litawumemetela Xavi Hernandez lowake wadlalela leli qembu njengemceceshi lomusha. Lokhu kulandzela ukuthi iBarcelona ivalelise Ronald Koeman waseVeni leNetherlands kuleli viki lelisetulu. Kungyalo leli qembu lisaniketwe loyo locecesha liqembu lelidlala esigabeni sesibili le La Liga Serge Abajuan.
Kulandzela ukuthi licembu le-FC Barcelona la-7 lase-Spain livalelise Ronald Koeman loneminyaka lengu-58 labekacecesha licembu ngalesithathu kuleli viki. Leli cembu selicale tinkhulumo tekubuka lotawutsatsa sikhundla sakhe. Kuthiwa leli cembu masinyane litawuvetela abalandzeli Xavi Hernandez labekadlalela leli cembu njengemceceshi lomusha. Kuthiwa mengameli weleli cembu leBarcelona Joan Laporte ube netinkhulumo naye Xavi ngalesithathu Ndzambama elicingweni kubuka ukuthi angabuya yini atocecesha leli cembu. Xavi loneminyaka lengu-41 kanyalo usacecesha licembu le-Al Sadd la-7 lase-Qatar, kanti-ke badlala licembu leBarcelona kusuka ngeminyaka wa-1998 kuya 2015. Ecenjini le-Real Madrid khona eSpain kuthiwa i-Real Madrid ivete emacembu lamabili aseNgilandi lokuyi-Chelsea kanye ne-Newcastle kuti angacala kufaka ticelo tekutsenga yena Eden Hazard loneminyaka lengu-30. Kanti 7 laseNingizimu Afrika ngaphasi kwelikhethelo lesive lemidlalo wekhilikithi Quinton de Kock lodlala lona likhethelo ucolisile ngemuva kokuthi ale kuguca ngelidvolo ngesikhathi iNingizimu Afrika itfolana itulu ne-West Indies. De Kock uthi uyacolisa ecenjini lakhe kanye naso sive saseNingizimu Afrika. Uthi-ke lokhu bekangafisi kubonakala angalandzeli wona umtsetfo. Lobike lomsakato Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera kanti sitfombe chemka ka-DW, France 24 na VOA. Kulesanza kutitfola maswat lamahle letibiya kuto temidlalo titsi titsi i-Premier League of Eswatini seyihlethisele evikini lelitako kucala kwemidlalo yendzebe ye-MTN. Kanti-ke maswat lamahle sitawukhumbula ukuthi njengoba abantwana basatse gozololo emakhaya, labanye babo sebacalile kubonakala benta tintfo leti-innovative, tintfo letilibatisa tingcondvo tabo, letiphindze futhi tivule nekokuthi bacale imisebenti yetandla. Lapha ezulwini sekubonakele ukuthi bantwana abakahlali nje kuphela njengoba tikolwa tivaliwe, sebacalile kwenta nemisebenzi letawukhona kwenta likusasa labo lichakate, ikakhulu endzabeni yekucala emabhizinisi. Tingako-ke maswat lamahle tindzaba lesiniphatsele tona tensimbi yekucala emini, phindza wetsamele lo msakato ngensimbi yesikhombisa utawutitfola tona leti naletinye. Impelasondvo ayibe yinhle iphindze iphephe nisale kahle.